Ni tariki 20 mweri ni jwa mbere mwaka ni jwa 2025 na inguku gwatogeni kiri nteto chietu cheru themwe nkureterete cho kuma kaunti ya Nairobi Embu Tharaka Nithi na isigo bionde bia kaunti ya Meru. Amona nteto iria nkureterete ni Mtu murume guta uturo nyuma ya bikibiki ere kumukamatite kuringana na ngari ntere cha Makiri Gembe South. Kawira Mwangaza kuromba MCAs kugwatanira noe. MCAs Tharaka Nithi kumeneria miario ya ngavana Njuki na ngavana Kahiga kiri mathiko te mutano ngina wa Mwangaza ntuku ya Jumamosi. Mugomojo kuko kwambiriria narwo mandagitari bakiorota thirikari ni kureka gukinyaniria mabataro jao. Mona niretwa mathithio ni Purity Richard na ningetwa Maureen Kinya na nteto chietu chiriambiriria thaiji. Nto murume wa ukuru bwa miaka ya gatigate ni atigiatete uturo nyuma ya bikibiki iria ikumukamatete gutamwerekera na kuringa lori ya Rwangi rwa Kenha iria igukamatete mathagaja kuthondeka lami kuririkana bikibiki eje kegwetithitwe na rwiro muno ontu Kinya botigirite antu bange bathato bakioragia ngurario inene ekarikarire riria rithithikirite ntere cha Makiri Gembe South nirikinyikirore ni kamanda wa borithi niwe Eliakim Silgich. Dennis Mugendi ni agutuambiriria cio. Ikieba kinene gikujiritwe barabara nene ya maua antugu kumenyekana ta Makiri ari antu murume umwe wa ukuru bwa gatigati atete uturo bwawe nyimya bonda iri kumukamatite bari na bangi bairi kuringa na lori iri gutumika gwikira lami barabara iji kujiri bare athira bonda iwe gwitite na rururu nene yumite nterene cia ntobochio na ikigeragia gukuruka mbasi iri kumirite kajirene kamwe gateri yatonyera gatigati kayo na lori iri kwinami na nirio iringanire na lori iji ware na to na gwithikera nonto muntu agomba okwira wao kumania na accident yengare ira wekira lami na mtu bikibiki accident ungendo mielesa kwa kwere to anto wa bikibiki tuimenyera sana nyaba tukemetere tura toeta nonto muntu romba ukuma rorine imuntu bikibiki nonto muntu ro overtake eri antwara kwera si kwebera ngare era amekoloka au kumake ngare yelami ibukombo gari kou na niyo muntu ombo kwira anto au na inya aikwero ibo gari na mugari mwana osukuru etete goita fima wa nibo na mwana aguthire rusa indie moyo ndimara nja yare ethe mwana agothongoza lakini atumiete lakini kwa muntu okwira wagwa lori ye lami egumete saindie bururu muntu abikibiki nwe kawitetie ona kore mbasi enge yumerete agwe nje yarasi na kweria ko bateki mbasi ye nje yarasi lori ye lami ne ukare speed ne ukare overspeed ekinyo kinyambureki siocherema aringa muntu abikibiki amukuria mwanketa kulutweta kulutira lutwa bele ditia tota kutamutwara tungura lori kendera ka kinyere mbreki ateke oro anto bau ande muntu nakwere mulutwa skuru ari alembaya ni ikarikari ringitwe kirore ni komando wa polisi Gembe South Eliakim Silgich anto erite aitithia bonda na mandeba bonde bathingate mawatho ya barabara na kutokana na huu ajali abiria moja mzee ambaye alikuwa amebebwa na pikipiki aliweza kupoteza maisha yake hapo na hao wengine watatu waliumia. Mmoja mtoto ya miaka 15 alipata majeraha ya kichwa na wote waliweza kukimbizwa mpaka Nyambene Hospital ambapo wakati huu tunapoongea wanaendelea kushughulikiwa na kutibiwa. So ningependa kutoa ombi langu kwa endeshaji wa pikipiki kwamba anaruhusiwa kubeba abiria moja peke yake. Haruhusiwi kubeba abiria zaidi ya moja. Kwa hivyo ni makosa na hiyo ndilifanya huyo dereva la pikipiki kupoteza udhibiti. Akuni ondiria akariberite thirikari itungatire antu aja na njira ya gwikira mbams tontuliritirio ikarikare ya mbere. We Friday thaa 10 na ndeka 50 mwana kwa umeta skuru
pikipiki yeyere lose control amotiri marutererwa barabara au emuringa thai wendi nyatereta skuru tumite njemeru njenero iso iro twarokere kwana na thai nyumba na tikenya ndeno uwezo bo mwedia for further treatment thai nyumba rende nwe na imoritu grade 3 barabara ekumara kiumia ntukuia lite thira mtu atiorweri yao na kinyara kanisene Bishop Mbogo nandikite hospindi barua yomwira iko bati kwethera kwena mbamsi na kinyatha inandikite barua na kinyantu kweu tweweta station ko report na redia kwa traffic ya nandikite barua ekenda barabara ekirwa mbamsi na mwanka thayo tote tuonete atwenda wire nyorenge mbamsi gotire mabate yale masila ya ntora batwere makiri thirikari batu tutena ba tuolelia kitha kure mbamsi ana beto batethirira yare ngene arutwa ba hukumire mbone no ntubate kwenda wekera mabati ya kuonereria kure ja atare ya mbone kinyoya tore muntu mweni ka hukumaro ene tukibwa twetha kuta muntu athirire ande batwira mbare to kuromba anto bakuthirira makiri John Paul no thurire no tora to thure ruto turamwakura na wa turakwa Bamsi to wenda barabara ene na terwarira mbere to tumirite grievances winya ko sindri efi to tumite barua nau na utewa to shughulikira ende ba to amwa kia manto ya njare ne tuingwa to sigira Bamsi eto emuthetu noroge ya gurita emirita ayigira lamia. Dennis Mugendi, Weru TV, barabara nene ya Maua kwina Mantobochio, Gembe South, County ya Meru. Gavana Kawira Mwangaza ni atarĩrĩtie mibango ya thirikari yawe gukonia mirandi ya uthondeki bwa barabara. Mwangaza ugite thirikari yawe ni ichumite gukinyaniria mirandi 130 ya barabara iria kwirikana gutumira milioni 640. Augite tayari ni banenkanirite mirandi 92 kiria kandarathi na kiumia twitite akambiria kunyagia mbeca chambasari aritie arentere Ntima West naria arombete MCS Bonde kugwatanira nwe. Muthuru Muriuki na ripoti iji. Kaunti Meru igatumira mungana milioni 640 nikenda gutigira barabara chikithwa chithondekwa. Iji ni miaria Kawira Mwangaza uraugite akethwa ikinya kiwandi cionthe gutigira mirandi chikithwa kirikithwa. Kaunti ire yonde mbeca iria tukuthithia nacio barabara mwaka jojo thirikari ni 644 milioni 640 kere kaunti cietu 45 na special ward 46 na mbeca icionthe igatonya barabara ene na ndaugire ndi mami wenu na ndi gavana wenu ngeeta wandi cionthe 46 otigira nkuona barabara maragita ja gukinya mara mwe guturwa na mantu jangi ja jau na ikio kuona ntira buraritie kiago gieto ikethwa gi kumbuthukira na gukinya barabara ene. Lakini mbeca iji agwite mirandi 130 ikethwa ikirigithwa ananike mirandi iji 92 nimbite kuona kandarathi milioni 640 na otesiri twena project 130 ndene kaunti Meru. Project iji gwikira maram ikwenja barabara kuthithia drainage gwikira karabati project ichi project yemwe 130 na project iji chionde 130 ngeta chionde tukiaje raiji project 92 contractors bena maratasi ya kwambiria ngugi na by Friday mbere njuma ikinya project cietu cionthe 130 ikethwa ciambiritie. Aritijaja rutero Ntima East kagita karia akuriguria kuthondeka kwa barabara igatumira mungana milioni 16 na ngiri 300 kuthondeka barabara kwa kile 16,300,000 iria tunenkanite nundu bwa Ntima East barabara cietu cionthe iria tukwenja no monga ciekure mara na kuona mara mja kwambiria guturwa kuma rutere ruria kongere yonde ikwa mara ne kinyerwe kenda barabara itikathuka ena mieri 3 na mieri 2 amna bonandi ethwa kiromba ndoa ethwa ikithira katika kaunti MCA na bonde betho bakija mwenike na gutanira ngugi ko wankoromba kinya kire shimwa betu oni ntena bena na mundu
tena thina na mundu kuga ibeje turitanirie nguo tuteithia kana kamera kana ndaria boe oni ndiuga ibeje tuite mbio tuite ngoge nonto ndwae tetethagia ndwae teabia kuria ndwae teambasarira ana bathoma ndwae teabarabara je twitira ndwae teamutungi joro uche kana gitangi oni nde mami wa mero ndiuga ibeje. Muthuri Muriuki, Weru TV, Muthuri wa Kangangi. Seneta wa Meru Kathuri Murungi augite na igitwe kajuka Ameru baria bakumuria rombe giti kia ungavana mwaka jwa 2027. Kathuri augite ntuku iti kuraja akaeza na murunga mojwawe akiuga murungu ari na mubango. Kagitenio kau Kathuri ni amenerete thirikari ya Kawira Mwangaza akiuga neremi gutungatira mu Meru no rite mbundi ya wandikani Meru inenkero ikanya erite ngugi yayo ni onto iri na mainya kikatiba. Mutugikare na Nteto Weji. Wema ndungwi wantu bakembera nani ndona kiroto kiwe kurabwega nkaumira na nkabutangazira ijete migambo yako mutugikare ni Seneta wa Meru Kathuri Murungi ura ugete na kuthikira migambo ya kariba Meru ya kuma gitene kia Seneta kuya gitene kiongabana akiuga ni untu na kumenya kariba na maono ura bakamwira ni wakathithia akiuga kwente twakona murungu na kubanga umbere kwe mantungi wantu bembera nani ndona kiroto kiwe kukura bwega nkabutangazira nkabwira tesa sawa iko maneno naona Mungu anapanga hapa mbele na babwe ambwere nonto nyabwe na maono urabo kambera todigi Kingi Seneta Murungi na meneretie thirikari ya Kawira Mwangaza akiugete na kathari buruka gutongeria kaunti ya Meru ala kugeta atetera kigina kia Meru no kai kunywa mbe gutimira ndie kuonekana maturene ai nora twena county government itena network ya kumenya imbie kuendekana na arua kurenda mantu jaraje modern na jaraja kureta mbeza chiaraka sio mambo ya gambut sio mambo ya leso sio mambo ya mattress to kurenda mantu jena maana na jaraja kumbenefit yantu vetu wakataka takaina tumira bena biaja komaka lakini ile Kathuri Murungi ngeringa mede kenda watu ka senate kena leta mbeza Meru ila leta mbeza yu aleta mtu utena mtu tomboles mtu oteko manyingi yako vivya wawe kia mwebo kendo maendeleo jaila na aja na abu anturabu kodura na wabali waba keta bagaitante bagonke nade wonkare chiragira hii antuba bonde na boba gonga bino ntuga gonga wekwengo mutano mwekwengo wakongera Seneta Murungi aruga kuma mweri jwa ere akethira akethiurunga maturene kuthuja mirandi yonthe ya Meru kuona kethira ni thithitwe kuringana kigina kira ya tengeri twatoka February ukambona mashinani in every project ere mbona ne kuruke gwende thirikari ni mwangani diunge mirandi yombe ile mboa zero wecho chenjwa edra kwa barabara enjo ni maragita edra imbi gogo yombe yadizwa ni mwanga mejambuire kweli kwena bali formane na meje zero chirageterate ya urire ni mwanga boire na nizo ni baragia kweli wa mambo of course mkozi je 2027 to 2032 wetera kuja nabo kwenda weta jajange kokamba kaingi na tutasoti ewe county Meru tugasoti twena abwende na imani kirenkuchanio chiwandikani iria chithirite ikireta murutira ja Meru ugambi bwa Seneta Murungi ariugoro kurega ntu bandikwa niwe mundu wa county je kupinga na bana babete bandikwa huyo ni andui ya watoto wetu kwa kwenda ethera ni governor njare laiti ore kuthithia left ne batiemenya akaromu service board no county service board the creation ya county executive so nagwatanira nabo ibete kaneria ntobora bakwandikwa na advertisement yewe gapingwa
niendelee kabisa. Muthiene Seneta Murungi aliuga mbunge ya seneti bari na muswanda jo gutigira kigena kia mbasari kionthe kiri mugongo jwa Kenya jo gutonya kithatine kimwe kithira ikigero maskuru gukurukira rwangi rwa kithomo mbeca ira cionthe cietagwo mbasari Kenya ikothoranu amwe ni nkurukia bilioni 100 bilioni 100 rimwe mbeca ici ikamanĩtwo nĩ Ministry of Education ya Kenya ithirwo free 100% kuma nursery mwanka university. Ni migambo ĩrĩa Seneta Murungi aritĩte kĩrĩ mũbira jwa magũrũ jũrĩa jwĩthirĩte jũkĩgwatwo mbaru nĩ Kamashinani Foundation wa ndini ya Kiagu. Reporter Teto Shawero rĩakwa rĩetwa nĩ Mũtungi Kare. Nawe MC wa Chiakariga ni ameneretie miario ya ngavana Njuki kiri mathiko Jamutano ng'ina wa Kawira Mwangaza ntuku ya Jumamosi akiuga Njuki ni athukirie kuga tharakanithi itinganiri ni giti kia munini wa rais na ni bagwitia mirandi ya witi na mbere kiri Rais Ruto akiorota ngavana ujo ugite mathikone gutari antu aega kwaririria bu akiuga Njuki abati kwaraniria na Rais Ruto imwe kwemwe ndiria amukinyira ni achokete oria atongeria bonde batharakanithi kurungama nyuma ya Profesa Kindiki nikenda omba gutongereria nthiguru yonthe na titharakanithi yake. Paul Kabithe na chotariria Ario ya Gavana Muthomi Njuki ati nawe Deputy President no mitentereche Tharaka bububu tiko gana maendeleo mabatiri gwituka nterino. Okay, we are happy we've got the Deputy President, but that cannot be enough. Tunataka tupatiwe haki yetu ya maendeleo ambaye tulikuwa tumeidiwa wakati wa uchaguzi. Miario iremeneretwe hanini ntongoria Kathumba RMC wa Chiakariga Mheshimiwa Kinyo ZM. Nkuona Muthomi Njuki towe Governor wa Tharaka Nithi County akiumirwa kana akingirwa imutai Kaiga Governor wa Nyeri County akimwingira akimuragia wo wayukirie Deputy President biwonete Governor Muthomi Njuki akaripula akamwira we na ati Governor Muthembwa wa Deputy President uri kuma athurirwe atamuona naga atakinya naga atakinya Tharaka Nithi County no gachoka kugo tieke wora kuona na thirikari no yo weterete kunenkera mbeca release cha national government ikiumo national government ko yakiriwo Muthomi Njuki Nyakiuga Njuki ati batiri kugaga migambo teno mbere ya mwingi na kogu na batiri guteya Deputy President anene Kithurwa Kindiki Deputy President wa Republic of Kenya atoro kinya Tharaka atoro kinya Tharaka Nithi County norendaga aya wa kumuchi ruguri kana orenda aya wa kuku mekwe mantu mamomba kwithoro kia raia na umutongoria ugekira ukasivu mamoko ugimbio konekania mwana we Kithurwa Kindiki aumete Tharaka Nithi County arawo we President wa Tharaka Nithi County endo kambiria kuthinara wambire kurumanga Kindiki yet itonie mutai Kahiga atarumanga Gachagua aratura akimukumagia endo wakure uchokie kurumanga no tamupete shima na no mwana wenu urumite Tharaka Nithi County arana wo we mutongoria uri President wa Tharaka Nithi County ko uri mwetu nenkanire ni shima na muntu atware guru ngaya mwendera na wontu we agwe karothata igakinya wacha kuwa na machungu relax machungu itakusaidia kogu imbugi bwega na antu banenkanire shima Kare kiumia gikuruku Njuki akiura mucemanio wa Deputy President urarothite wake muciru dunia mwana atongoria ba county ya Meru ya Tharaka Nithi mwana ya Embu. The Deputy President wa Kenya mzima na kuumba kuwatithene mugongo na retire Embu County atongoria bonde elected ta Meru County atongoria bonde neta atongoria ba Tharaka Nithi County nkura na MPs na masanitors na woman rep bonde baito karanduguru we gutowe President wa Tharaka Nithi County Muthomi Njuki the excellence ikiwo waregire koya we bumiria at least kenda wethira no kwaria ukiuga ikina na kina tukwenda Tharaka Nithi County kana gotetwa kana tare yathire nkurukia kuthinara wambirie kwiruta nguo uri President wa Tharaka Nithi County amwana waku umite kana mwana wenu umite Kithurwa Kindiki kogu mantu mamono wakara kwaria raia
ugicunkaga no kemea borokuga no kwibura wengwa no kwibanika wengwa no kwirutanguo wengwa kwa uwe wathano kwenda kumwita mwite waku muye nituge na agire Tharaka Nithi County tugete Msewe gamba ng'ombe Mheshimiwa Njeru Ng'arano akimeneria nene mirandi ya Gavana Njuki irendere kurutha kaunti ino. Gavana otu enwe etuma mwanka kibaro kiandike rero gukorera butira barabara butira ya bya ECD butira taito mugambi no gutwangaikira Gavana wa Tharaka Nithi County na gutiria mbia cia kwarugezi kenda tuma kibaro kiandike wake muci na mbera cia thirikari bubumbira antu amuntu atume kibaro kiandike nuko imanyira kibaro kiandike ndeke kieni titi ndeke ingimeni ni we ya wako butira ike wa majukuru endi kibaro kia kwingiriti ogutagike anjo mugijata tio tutaigathi tutee barabara tutee roye tutaririo tugikayaga uye tukambere tukaraye tukarombagira kithura kindiki ngai na kaugi uterwa ndakwira twina muntu athurirwa baina athurwo na ntu kiburi kire na kio mwitio eno muyambo kaugi uterwa ate no munde no kugeria ukoria kindiki na deputy president ntu ba ukomanithwa Embu bakuma Tharaka Nithi County ili dikare ereku bakienda ukoria kithura kindiki saitani ashindwe. Kiripotera Weru TV kumantere Tharaka Mbito Paul Ogwa Kabithe. MCA wa Mwembe Jones Kinegeni ni aritete mukana kiringa bana wa Nyeri Mutahi Kahiga na kumwira kethera ni aguchietikia aikinye kaunti ya Tharaka Nithi na acokerie miario iria aritire gukonia Profesa Kindiki kiri mathiko ja mutano ng'ina wa Kawira Mwangaza ntuko ya Jumamosi gakuota riuga bota kariba atongereria ba Tharaka Nithi batetikiria mutongereria no uri kukumeneria mutana wao. Samugaishima ari nacho ikinya. Kuringana na MCA wa wadi ya Mwembe Jones Kinegeni gakuota atongoria bakaunti ya Tharaka Nithi ibabatiri kuwatanira bakayika munini wa rais Profesa Kithure Kindiki kiri uruti wira bwake. Amwana oguga kuota ariuga ati nuntu bakurigaria kuona bamwe ba atongoria bakithiania na baraba kurumanga Kindiki akiweta ngerekano ya mathiko mamoru agina wa gavana wa kaunti ya Meru Kawira Mwangaza ara gavana wa kaunti ya Nyeri Mutahi Kahiga ariria miario ya kumeneria Kindiki. Ndigwithia Kindiki ne karite gitendie ke mieri mingi na kwa gutuka mwa time nitubati ko mwa time nikanda tuona wiro abati agaturutira riu kwambira ngo fight tha ino rukire gukiro gutukambira ngo fight tugitethagiria aturi betu ba west baba ko fight tutiro tukuraga wega especially Mutahi Kahiga migambo ile aririe Meru itatukenirie tu antu ba Tharaka Nithi aswa ni onde MCA wa Mwembe na ndi support wa Kindiki ni untewira ndakena. Gakuota ariuria Kahiga arekane na kubuthiria atongoria baraba umite rutere ruru rwa Kirima Kirinyaga na aitigire ati Kindiki nwe munini wa rais watabura akariba rutere ruru rwa Kirima Kirinyaga batwire gwitigiria atongoria bakuma rutere ruru rungi rwa Kirima. Ko Mutahi Kahiga akerobura egwiro roku muno nuntu bautika history kunengera deputy president kabuga akiriria ona bibu anekana na giteme aka mingi muno na migambo u aririe ningiromba ngai muno jo kumiaria uko Tharaka Nithi nikando menya Kindiki na ene kule aririe Meru County na ntu bate expect to no arie migambo tu aririe riu kando menya Kindiki ni ekaritwe tuna ntu Tharaka Nithi tumwikaritie ukamiaria uko Tharaka Nithi County. Ariuria atongoria ba kaunti no bathirie mpatho kenda bagwatanira kuthagana mirandi ya uthina mbere kuma kiri thirikari. Tio Tharaka Nithi nitubateria kwira twina ngwataniro imwe tatongoria na tukairagiria kiongozi wetu uri ari iguru rietu tugekara ndi nawe tukagiria kwibanga nikanda tumba kuleta maendeleo guku wetu Tharaka Nithi, lakini ona twambiria ndwa jatio wenyewe kwa wenyewe twambiria kufight Kindiki ari iguru na aria ututherio tukira tukishwa president ndia president yakona tutina bata na Kindiki ona wewe ngona ukagathira bata nati tukiraga maendeleo matu respectete kuonania na mwana ojo wetu. Kurukina kuria thirikari ya kaunti irute wira ikigananagia wadi cionthe cia kaunti no tutige ndo ajia mapema nuntu atwatinda kulwa tha ino gutige ntu tugitetha inakio embuge ni tu supporting governor to athurire governor Njuki nuntu miaka no etigere iri ithatu tujete kuru biure ni wananchi turemo kubacokeria governor Njuki nwe naririkane guti wodi no imwe ta muthurire koguo kiruta wira ni arute wodi jionde
kijigananagia. Kiripotera Weru TV kuma gicigo bunge ya Chukaigamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima. Itana mbere kuthingatira nteto cietu ncokerete nyuma kagita gati kuraja nkoretere nteto nkuruki. Mabati, nyumbani safi na bora. Raina mabati kwa nyumba yangu, bei nzuri hakuna kujuta. Fundi wanasema ndio jambo, weka mabati maisha safi. Raina mabati, nyumba yako itang'aa. Raina mabati, kwa bei nzuri tena. Kweli yanadumu kwa miaka, vyuma imara hakuna crack. Raina mabati juu ya kila paa, hata upepo hawezi acha. Raina mabati, nyumba yako itang'aa. Raina mabati, kwa bei nzuri tena. Kweli yanadumu kwa miaka, vyuma imara hakuna crack. Raina mabati juu ya kila paa, hata upepo hawezi acha. Raina mabati. Tuekithia obisi yaku ya Kinandi nere na umithio na Victory Furniture. Itebi yake ni bia kuambirira ngithatu na 500 ni bithongomagia mutegerejo wa mbere. Turi na executive office tables kuambirira ngiri 12. Cionere conference tables, reception desk, airport seat na cabinet kenda kuthongomia ngugi yaku. Turi na furniture cia obisi ya Victory Furniture na marija te kuinyeria mubuko jwaku. Bare mero na ya member ba Stima Sacco turi na nkuma enjega kiribwe. Turi na ngwataniro na Stima Sacco irie gatigira no kurongamira magurija leo kadithiaja. Nionto bwanteto nkuruki ringa thimo namba 0748578516. Victory Furniture, where comfort meets style. Kwirika mwaka juu mweru jujana mantu jamero na kinyama dhugano jamero. Weru FM na Weru TV nyombe nteto eretongeretia apa Eastern nijite na njira enjero ya kutetheria clients betu kwa ramia mianka kurukira utetherio bwetu. Kwa mbiri ya Januari ji kadhiri ya ngugi yaku kana ntumiri yaku na tuigi ntuku yekiumia kana kiemweri na mareja teja kuinyeria mubuko jwaku kienda gukiria biashara yaku. Kugwata ofete ya mwanya araniria na pita kukurukira 0707065000 narua tugwata ndia tukiri na tukuri biashara mwaka juju. Kugwata ogeni oringi kirinteto cietu ceru themwe ngwataniro ya clinical officers ne bambiritie mugomo jwao nyuma ya ntuku 14 cia mukana cira baraete thirikari kuthira mandagitari babani bakuorota thirikari ni untu bwayo gutejanirwa kiri mubango josha na kurega gukinyaniria mawira ne jaria bekirwe kiri witikaniria bwao obwa mwaka muthiru. Anthony Kathenya katumenyithie nkuruki. Arigitani baile ni kitabo clinical officers kunenkera thirikari ntuku 14 ja kuingia mendekithia mao muthenya omda arigitani babani bamirite mugomo wa kuinyira thirikari kubadhikiria ino ni nyuma ya ntuku 14 ino kurega kujara matunda. Leo sisi kama muungano tumeanza mgomo wetu. Leo ndio siku ya kwanza ya mgomo, na kote nchini maafisa tabibu wameweza kuweka vyombo vyao vya kazi chini. Matata Kathomba leo magicokagia arigitani baba barabarani Meri Kathomba nyuma ya kurungika maandamano mao mala mathite na mbere kwa kagita kanene mwaka muthiru. Kiri mateta marigitani baba bwambere ni gutengwa kiri mubango wa marima utungata bwa gima bwa mwili eliosha aji balaba gutumikirwo ni arigitani baba bakilazimika kuria na mbesa jiao kuma meukoni tobo bwake baliuga bamwe bao balaba na thibitari kiumbe bategwetikirwo gutungatira Kenya ndiye mubango wa Social Health Authority. Sisi kama maafisa tabibu tumeweza kubaguliwa, tumeweza kutengwa
na ile bima ya Social Health Authority. Kama leseni zetu haziwezi tumika kwa sababu amekataa kurecognize ile Clinical Officers Council, inamaanisha ya kwamba sisi tunapofanya kazi pale hospitalini hatuwezi tukakubalika kwa ule mtandao ambao tunajua ni mtandao wa kidijitali. Kwa hivyo mgonjwa akija kwetu inabidi atumie pesa yake ya mfuko, kwa sababu mambo kama pre-authorization ama ile kuomba ruhusa wakati unataka kufanya labda kipimo fulani ama ungetaka kufanya upasuaji, inakuwa sasa hatuwezi fanya. Serikali imekeuka sheria zile zipo za kusimamia maafisa tabibu nchini kwa ajili ya kusajili hospitali na pia wahudumu wa afya ambao wako chini ya Clinical Officers Council. Arigitani Babalu bakiendaga Rais William Ruto gutejanira bodi ile gwitithia na mbere mubango juu. Basi nataka kusema kwamba president, wale watu wameweka katika hii Social Health Authority ni mzigo kwake, hawatamsaidia kuhakikisha kwamba ile maono aliyonayo ya kurealize UHC haitakuwepo. Hata kama ataendelea kusubiri akifikiria kwamba usiku utageuka kuwa mchana, hao watu wako katika Social Health Authority hawana uwezo wa kumsaidia kufikia mahitaji ya UHC. Amwe noguo kagita gaka nibamenerete thirikari ni kulega kuthithia bula betikanirie kiri mukataba wa gucoka wira mwaka muthiru. Na katika ile agreement ambayo tuliweza kuingia mwaka jana, tuliweza kusema mambo ya mkataba wa jumla ama CBA, mambo ya kupandisha ngazi, ile ni promotions na redesignations, mambo ya ile medical cover na mambo mengine kama mishahara, mambo pia ya wale maafisa ambao wako chini ya zile kandarasi duni za UHC na Global Fund, ya kwamba tungeweza tukayarekebisha haya ifikia hapo tarehe 1 mwezi wa 9 mwaka uliopita. Lakini sasa zaidi ya miezi 3 baadaye tunapata hawajaweza kutimiza yale ambayo tulikuwa tumekubaliana, na tulikubaliana vizuri sana na wao pia walikubali na wakatia sahihi. Hata kama atatuita leo usiku, tupo kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tutarudi kazini na tuweze kuendelea kupeana huduma, kwa sababu hiyo ndio tumefundishwa na tuko na tajriba kuweza kufanya. Kuma mji munene Nairobi, Mita Anthony Rangi wa Kathenya. MCA wa Kithe Mwenda Ithile no kete biuria nkabo gukonia uriti ngugi bwa thirikari ya Kawira Mwangaza mono kirimantu jegie utumiri bwa mbecha Ithile ni akurigara ina mbecha iria chiga ikure ariti ngugi ende gukethirwa ariti ngugi bau ibabutire ngugi na bangi beta ritaya kana kinya bakwa ni untu guteandika gwantu bangi bakujukia twanya tu no riti MCA wa Kibirichi uria wari mukaririgiti wa banjeti gutiga kwa iria Meru gutina mbecha cha kuandikana ni untu mane ati budget ya uandikani bobo ni akurukirwe ni mbunge na gukinywa kirore ni control of budget. Mutuikare na aranirite nawe na gututumira riboti ije. Meru barongoywa under my watch nondu nkona antu abakurongoywa ni migambo ya MCA wa Kithe Mwenda Ithile ulo chumirite kuga watetekeria kuona Meru wekiairu ategete na akionaga na metho jojaire akiuga ni untu kiumia kithiru ura wari mukarigito wa kamiti ya budget Jacob Mwirigi na no MCA wa Kibirichia na chumiriria thira akiuga gutekigena kiro ya kuandikana MCA Ithile akigwete MCA uyu ta murongo ni kira ugite bo bare mbunge ya Meru ni batengete kigena kyo wandikani kirirwangirwa kithomo ugima na kinyoremi na nandi Ithile agokeja kwetha kigena kya budgeti kira kejaga Meru ni kithete kigitwa ariuga kiri kigena kimwe kira giatengeri ndwangi imwe tangerekano kira giatengi kiri obisi ya ngabana kibati konyia nyua gutigirwa na Meru ni bakwandikwa former chairman wa budget aituraga uangacheitwa angacheitwa kamundu raitire mbeca atagetete ara wira kwenda wita niuchia nini niuchia cha kuandika madaktari gacha kuandika arimu atagete au specifically ntikwenda wana bandikwa ndenda wita mbeca ucio ndikwenda madaktari andikwa mbite mbeca iyu katagetete ni tondu muntu ende mbeca wito ibukua mbeca witwa ni tondu we Governor Kawira 160 million ile ofisine governor ni tondu itikwinama puatiri no ndo budget witwa
160 million area office of the governor ni tauke na me 100 kana na me 40 kana na me 60 ana baomba kuandikwa uwezi more important imwana oro tina bya kurea mwana ora athirite chukuru atokona inye bya kura kiratu kana iwe kawira Mwangaza wetu maira 160 million every year cha wikira ngari mauta na cha kura mandazi na mandu yangi lakini ndipo kwa tora budget yitwa budget yitwa kare ne kwandikana ne witwa Kingi MCA ithire ariuga ni untu bainge baritinguge ni babutire beta konge akeja na ngerekano nawe alaugite we nari muritinguge wa kaunti ya Meru na narombere kura MCA na nandeka werune wate musharene ariudia mushara jowe na jobange bala bande kina jogweta kana no kore wa mishara eu mandaktari ara ya resignere ankauri ara resignere no re awambia chio na batura to resignere no re awambia chietu budget ya salaries ite kiongeleke every day utiro ye nama ite kiongeleke every day so tukagwira wanga utimba budget employment kinya ikagwira utimba budget employment tobure ta kona replacement ira thitherwe mbecha cha baba resignere ire awau na budget no gete kiongeleke michara so Ameru bakarongo yua bero timba budget MCA ithire ariuga gitumi kigena gya kurea mishara ikwerekana nige kinena ja Meru ariuga ni untu bainge baritingo gekere thirikari akawira Mwangaza bethirite bakiandikwa na njirete batere na bethagiro bakiriwa na njara kandika antu na rula tawamanyo pero owaita mwanka wabatalira mbecha chio ukandika antu bange baria bakuthiatite no baikirite suti batena maratasi obandikite na mbecha chio ire tawamanyo pero na wita na rula wabanenkera mwaka 1 milioni yana na tawe njibile titia anto andika baba ina maratasi iko andika anto bogo via tabai krita tusuti na wanto batena maratasi na ana beto badirite machukuru na aro boke oturo tem budget muthie nento mo MCA ithire kire MCs baraba ko gwatambaru kawira Mwangaza alibera kwethira bate kwa riorongo bakwethira bakiangaratania mwingi jwa Meru MCA bauba ina kawira uwekethira uwe no aneri nao reka kwethia kundefend urongo kukaria muntu agia Ameru na Ameru ibokaritie kango iriteke bora ibwirite budget ikuluka kwegena budget itikangangwe lakini we kawira ntugo na jinke office ne kuthangalania budget ukathoga budget itembia chiaku budget ya nyumba yaku budget ya Ameru na budget ya Ameru itiewe heshima na tutetikiria no titafadhali no tisore kana ba Ameru bakandikwa report rande to shawero ria kwa rietwa ni motuge kare MCA bambunge ya Meru ne bariongete kaunti ya Murang'a kuona uria uritinguge bwitite na mbere batongeretwe ni mutongeria wa baria bainge Patrick Mutuma ne bagwatitwe ugeni ne ngavana wa kaunti Wirungu Kang'ata uria ubonete mirandi ya witi na mbere na kinya mibango iria bari nayo ya gukiria kithomo MCA baba ne bakathite utongeria bwa kaunti uni onto bwangwataniro na kinyoro mwe bwa gutungatira akari Kakimutegi na Chekinya MCs Kathumba bambungi ya kaunti ya Meru bariongete kaunti ya Murang'a nyuma yao kuona na kuigwa nkuma ya maendeleo ya ngavana wa Guntugu Wirungu Kang'ata. Tumekuja hapa sisi kama MCO Meru na tutakuta kwa mambo mengi. Tumeona kwa mitandao, tukaona kwa TV na ikakuja kugunduliwa kuwa kati ya magavana wote ambao walichaguliwa wewe ndio unaongoza kwa kufanya kazi. Na kwa sababu sisi tunapenda Meru na Meru tunaipekania kwa vyovyote vile tunampenda, tukaona ni vizuri tukuja hapa tusome yale mambo ambayo umefanya. Umefanya programu 3, umesikika Kenya yote, tumesikia hadi Meru na tukasikia kuwa leo uko na programu nyingine ambayo inaitwa Inua Masomo. Tukasema lazima tukuja hapa pia sisi tuweze kusoma kidogo, ndio tukirudi huko tuweze pia kuinua masomo na ile Meru yetu ikaweze kuendelea. Kwa hivyo tumekuja hapa benchmarking kama viongozi, na siku za baadaye hapo tutaleta MC wote wa Meru hapa ndio tuweze kuzunguka huku tuone maendeleo ambayo umefanya. Tumezunguka na wewe
Acha niwaambie watu wa Murang'a, mko na gavana mzuri. Gavana ambaye nimemuona ana magari mingi, nimemuona ana security, nimemuona peke yake. Simuona vile anatembea. Gavana ambaye ni kijana. Deputy wake ni nani? Ni kijana. Tumezoea kuona makonvo ya magavana. Gavana ambaye anaonekana ni mpole, ana story mingi, kila mtu anamuassess. I wish tungekuwa na gavana kama hivi. Na ile kitu imetuleta hapa Your Excellency ni harufu ya maendeleo. Sisi tukiwa pale Meru tumesikia ile maneno inaendelea Murang'a, na kwa sababu tunaenda kufanya budget Juni, tukasema ni lazima tukuje hapa tuone chenye mnafanya hapa ili tuweze kuweka kwa budget. Kwa hivyo Your Excellency, tunataka kuomba, sisi tutaenda because tumekuwa na muda mchache, tumeona ile maneno mmefanya huku hatuwezi soma masaa machache. Tutajipanga bunge yote tukuje hapa kama siku 3. Mkiona kiongozi ambaye anafanya kazi, hiyo kazi tumeangalia tu kwa dakika chache, muinulieni mkono. Sawa sawa? Na tungeomba Mheshimiwa Gavana tufanye urafiki zaidi. Tunaona venye mmeungana na Murang'a inaenda kete. Na ikire kiatho kiria kang'ata kurugura mubango wa inua masomo basari mubango oro gatethagiria kuria bichi aritoba skuru cha secondary chiande na imutaratara wa kimwanya oro kariagira bichi mwana ora kona namba gatigati kana mbe mwanka namba 10. Tolotrai tukurushia disco. Besho ciothe cirika guku mwana adoya mwana magatete. Ikiatho kiria gikukuyiritwe bishop wa kanisa cia ACK Diocese ya Meru Dr. David Nkabo akiunjia ngwataniro kiria atongoria bagi siasa ba kaunti ino ingi kenda maendeleo tamara mari Murang'a monekana. Najua kuna makelele mengi sana katika nchi, katika kaunti zingine, na kelele hazileti chakula nyumbani au maendeleo. Kelele zinafanya watu kwenda mbali, lakini wakati mwingine ukisikia kelele, kuna shida mbalimbali ambazo zinafanya watu wapige kelele. Kwa hivyo nashukuru, tuendelee kusupport gavana, kiangazia kazi ya gavana Kang'ata, na iangalia nikiona ya silent person ambaye alikuwa kama Kibaki na kufanya kazi nyingi. Au ukisikia mahali ambapo nyumba permanent inajengwa hakuna kelele. Kwa hivyo hapa hakuna kelele, and there is permanent work being done. Nkiripotera Wero TV nyoka mbitaga ki Mutegi. Mubunge wa Tharaka Gitonga Murugara MC Bana na Kariba Thatu ni barombete gwikirwa kirigamba riria riri koti renkuchanio cha mianka ya Meru na Tharaka. Mwaka muthiru wa Kariba 5 kukurukira wakili wao Francis Mawira ni betire koti kuregana na watho bwa ngatheti ya thirikari kirikuga mianka Murugara na MC Bau barenda gwikirwa igambene riu ni ontu ni bobo batere kwithirwa bakigunika na ugaibwa miankeu. Muthuri Muriuki na Chonkuruki. Ni nyuma ya Kariba 5 makaunti Meru kwithwa bakinyite kotini bakwithwa bakirikira kurikithwa kwa ngaththi ya thirikari iria endekithagia sublocation, location, division na kinya sub county kuma kaunti ya Tharaka Nithi iria igwankana na kaunti ya Meru. Itwathithitie petition na application mwaka muthiru tariki 14 tariki 11 cia Disemba ya mwaka muthiru, na High Court aja Meru yeja na orders yauga implementation ya administrative units iria ciathithitwe na Lasenti ya Tharaka Nithi County ciambe cirungiko mwanka application ije thikirwe itire mwanka muthia. The second direction yeritwe ija na Arua kotini kenda koti omba gutwa direction ya uria tukumba kwenda na application yeu na icio tukwijite kuthithia na Arua. Na nontibo nandi mubunge wa Tharaka niwe Gitonga Murugara amwe na atongire Kathumba muthiro na Arua betha bekinya kotini nikene njamba kwenda kuongerwa kigamba riri akuga mendekirie jaja jakejotejanirwa